Pozdrav svima! U ovom videu upoznat ću vas sa novim složenim tipovima podataka kakvi su rečnici, torke i skupovi. Ovdje ću akcenat staviti na samu sintaksu pomenutih struktura i neke lakše primere. Prvi tip podataka o kojem ćemo pričati kroz ovaj video su rečnici. Rečnici su generalizovana verzija liste i evo ispod ovakvog primjera. Možemo da posmatramo listu koja sadrži broj dana u mesecima godine, pa sad januar ima 31 dan, februar, mart i tako redom. I ako hoćemo da izlistamo, odnosno prikažemo koliko dana ima u mesecu januaru, koristimo ovako nešto. Dana od 0. U decembru dana od 11. U junu bilo bi dana od 5. Tu nekada u nekim primjerima zna da bude nezgodno, pa čak i u ovom, krećemo od dana od 0, ne od dana od prvog meseca i slično. I u takvim primjerima bolje koristiti ovu strukturu, odnosno rečnike. Rečnici su ovako zadati. Dani jednako januar 2.31 pa razdvojeno zarezom. Osnovom same strukture pričat ću vam više u sljedećem slajdu. Ali evo već na prvi pogled vidite da je ovakva jedna struktura lepša i elegantnije za korišćenje, jer sada umjesto da pristupimo na ovaj način, pristupamo ovako. Naziv rečnika, dani, i u zagradi umjesto indeksa navodimo ovu ovdje reč, odnosno navodimo string januar, da bismo dobili koliko januar ima dana. Prednost ovoga je što je kod čitljiviji i ne trebate puno razmišljati o samom indeksu. Na sljedećem slajdu vidjet ćemo kakva je struktura samog rečnika. Rečnici se definišu u ovim zagradama, odnosno ja ih zovem vitičastim zagradama, a svaki element u rečniku je par podataka koji je razdvojen sa dve tačke. Elementi su razdvojeni između sebe zarezom, ali svaki, element sa dvotačkom. Prvi element u paru naziva se ključ, a drugi vrednost. Ovaj ključ ima istu ulogu kao indeks u listama. Znači, preko njega se pristupa vrednostima u rečniku. Pa, na primjer, ako imamo ovakav rečnik, da bismo pristupili ovom elementu, pisat ćemo D od A u zagradi, a da su u pitanju liste, ovdje bismo morali da navodimo indeks. Ključevi mogu da budu, najčešće budu stringovi, ali mogu da budu i cijeli brojevi, realni brojevi i slično. I u istom rečniku bitno je napomenuti da mogu da se nađu ključevi različitog tipa. Znači ovdje može ključ da bude string, pa iza toga može da bude neki broj i slično. Jedna od važnih operacija sa rečnicima je svakako promjena rečnika, odnosno promjena vrednosti. Ukoliko imamo ovakav primjer rečnika i želimo da promenimo vrednost ovu 100, njoj prvo pristupamo pomoću ključa A. Pristupamo preko D, u zagradi navodimo ključ elementa koji želimo da promenimo i zatim jednostavno dodelimo novu vrednost. Sada će umjesto ove vrednosti 100 ovdje da stoji vrednost 400. Jednostavno se vrši i dodavanje novog elementa u rečnik. Ukoliko želimo da dodamo novi element, navodimo email rečnika, ključ koji mora biti novi, ne možemo da koristimo neki već postojeći ključ, dodajemo u zagradi novi ključ i dodeljujemo vrednost koju želimo. Ako se
ćete, ova opcija nije bila moguća sa listama. Ako napišemo LO2 jednako 500 za listu koja ima samo 2 elementa, dobit ćemo grešku, odnosno objavit će nam grešku. Kada brišemo element iz rečnika, i to jednostavno radimo korišćenjem ključne reči del i navođenjem elementa koji želimo da brišemo, odnosno ne navođenjem elementa, već rečnika i u zagradi ključa. Pristupamo elementu prosto preko njegovog ključa. Da bismo kreirali prazan rečnik, to radimo jednostavno pisanjem praznih litičastih zagrada, slično kako smo radili i sa listama i sa stringovima. Za kopiranje rečnika koristi se ovako jedna jednostavna metoda. Naziv rečnika koji kopiramo, tačka, copy i prazne zagrade. Znači ovo je jedna metoda kojom se ovaj rečnik kopira i sada rečnik D2 dobija, postaje isti kao i rečnik D. Operator in se koristi da nam pokaže da li je neki ključ u rečniku ili nije. Ako pokušamo da dodamo vrednost nekog ključa ili da dobijemo u stvari vrednost nekog ključa koji nije u rečniku, dobit ćemo grešku. Recimo ako imamo ovaj rečnik ovde i kažemo print D od C, javit će nam se greška, jer ovaj ključ ovde zapravo ne postoji. Iz tog razloga nije loše da prije uopšte traženja ili prije rada sa rečnikom, s nekim elementom, prvo proverimo da li se ključ nalazi u rečniku. I evo primjera ispod. Imamo recimo ovakav rečnik. Uvedemo promenljivo slovo koja čeka unos korisnika sa tastature, da korisnik unese neko slovo. I sada ukoliko se slovo nalazi u ovom rečniku, štampat će se vrednost je, pa D od slovo. Znači ako korisnik unese recimo slovo B, proverava da li je B u rečniku, ako jeste, štampat će vrednost elementa čiji je ključ B, odnosno odštampat će se vrednost 200. Ukoliko slovo nije u rečniku, recimo smo ovde stavili C, gde je korisnik uneo C, javilo bi jednostavno slovo nije u rečniku i ne bi se pojavila greška o kojoj smo malo pripričali, a to je da se neki ključ ne nalazi u samom rečniku. Dakle, ta provera nije loša da se izvrši u zadacima. U ovom primjeru pogledajte kako upotrebom for petlje možemo da prođemo kroz rečnik, da prikažemo recimo sve ključeve ili da ispišemo vrednosti. Ovdje je dat primjer jednog rečnika, upotrebom for petlje i operatora in, for ključ in D, znači sve dok ima ključeva u ovom rečniku, štampa se ključ. Dakle, u prvom prolazu vrednost ključa je A, štampat će ključ, onda uzima sljedeću vrijednost ključa, to je B, i štampa tu vrijednost. Ako želimo da odštampamo vrijednost iz rečnika, onda samo ovde kao argument ove funkcije print navodimo D od ključ, znači da se štampa vrednost od odgovarajućeg ključa. U ovom delu vidjet ćete kako od rečnika dobiti liste ključeva i vrednosti. Za opet isti primjer rečnika može se koristiti ovakva jedna funkcija, list od D. Vrednost ovog izraza je lista čiji su elementi ključevi iz navedenog rečnika. Ili može se koristiti sljedeća metoda
za vrednosti, list gde argument sad nije rečnik, nego d.values, gde će vrednost ove, odnosno izlaz, rezultat ovakve funkcije, biti lista vrednosti iz rečnika, 100 i 200. I na kraju list d.items. Ovdje će vrednosti, odnosno elementi ove liste, biti parovi, gde je prvi element ovog uređenog para ključ, a drugi vrednost. Parovi koje vraća ova metoda d.items nazivaju se torke i o njima ćemo govoriti u nastavku ovog videa. U nastavku ćete se upoznati sa još jednom strukturom podataka, to su torke. Torka je nepromenljiva lista, ne može da se menja po formiranju. Ovdje imate jedan primer liste i primer torke. Liste, sećate se, navode s ovim uglastim zagradama, a torke, elementi torke u malim zagradama, mada može i bez njih. Meni je nekako navika da pišem u malim zagradama. Indeksiranje i segmentacija su isti kao i kod liste, znači na isti način vršite indeksiranje ili parsiranje određenog dijela i slično. Kao i kod liste, funkcijom len možete dobiti dužinu torke i torke imaju kao i liste ove dve metode. Međutim, pošto su torke nepromenljive, nemaju neke metode koje imaju liste kao što su recimo sort, reverse i slične. Dobro je da pogledate u samoj dokumentaciji Pythona koje metode se mogu primijeniti na torke. Evo sada nekih primjera i šta je najčešća greška na početku. Ovako. Ovo je jedna torka, znači zadate u malim zagradama, kao i kod liste vidite da elementi mogu da budu različiti tipovi podatak, i stringovi i brojevi. Pristupate na sličan način kao i kod liste. Ako želite da pristupite elementu sa indeksom 4, jednostavno u zagradi samo pišete 4, ovaj element ima nulti indeks, prvi, drugi, treći, četvrti, dakle prikazat će se 12. Međutim, ako ovo pokušate, odnosno da promijenite vrednost nekom elementu, umjesto 12 da stoji vrednost 11, pojavit će se greška, jer smo rekli da su liste nepromenljiv skup vrednosti. Ukoliko ipak iz nekog razloga morate da promijenite neku torku, potrebno je da napravite novu torku. Nešto slično smo radili kod stringova. Napravimo torku koja se zove nov Marko i ona je jednaka, pa sada parsiramo deo od 0 do 3, odnosno izvučemo ova tri elementa iz torke i dodamo element 11. Kad prikažemo ovu torku, dobit ćete ovakav izlaz. Jedan od razloga zašto postoje i liste i torke je što su nam u nekim situacijama potrebne nepromenljive liste. Lista ne može da bude ključ u rečniku, ali zato taj problem prevazilazimo upotrebom torke. Vidite, nekada je potrebno da ključ izgleda ovako. Recimo da imamo neki rečnik gde će ključevi biti recimo imena nekih studenata, a iza broj bodova koji su recimo dobili na ispitu, onda nam je potrebno da ovi ključevi budu torke. Evo još nekih bitnih napomena kada su u pitanju torke. Prvo, brže su od listi.
Zatim, za konverziju nekog objekta u torku koristimo funkciju tab. Ovdje imamo dva primjera i prvi pokazuje kako listu pretvaramo u torku, dakle koristimo funkciju tuple, u zagradi navodimo listu koju želimo da pretvorimo u torku i vrijednost ovoga dodeljujemo novoj promenljivoj T1. Dakle, T1 će biti sada ova torka. U drugom primjeru imamo string koji pretvaramo u torku, tako da će nakon izvršenja ove komande vrijednost T2 biti ova torka. Za praznu torku koristimo samo ovako male zagrade, kao što smo kod listi koristili samo uglaste zagrade, kod skupova vitičaste zagrade. Torka sa jednim elementom zadaje se na ovaj način, a ako imate samo jedan zagradi, to je matematički izraz koji ima vrednost 1. Torki se koristi za vraćanje više vrednosti iz funkcije i mi smo to već primjenjivali kada smo radili funkciju. Samo vrednosti nismo pisali u zagradi, već smo koristili samo navođenje elemenata. I torke mogu biti elementi liste. To je ukratko o torkama. Ostala nam još jedna struktura podataka, to su skupovi. Python ima i strukturu koja se zove set, odnosno skup. Skup je struktura koja radi slično kao i matematički skupovi. Skupovi su poput listi u kojima nije dozvoljeno ponavljanje elemenata. Označavaju se vitičastim zagradama i jednostavno navodite ime skupa jednako i u vitičastim zagradama navodite elemente skupa. To može biti, da kažem, ovakav primjer može biti kreiranje skupa koji je sličan kako radimo i sa matematičkim skupovima. Prazan skup dobijamo pomoću funkcije set i zagrade prazne. Znači ne možete samo da stavite prazne zagrade, je li tako? Prazne zagrade, pošto su ovdje vitičaste prazne zagrade, njih smo koristili za kreiranje praznog rečnika, a na ovaj način se kreira prazan skup. Funkcija set može se koristiti i za konverziju objekata u skupove, slično kako smo to radili u nekom prethodnom primjeru sa torkama. Navodite ključnu reč set, a u zagradi objekat koji konvertujete u skup. Ovdje u ovom primjeru imamo jednu listu koja se konvertuje na ovaj način u skup. Kada listu konvertujemo u skup, dobijamo ovakav skup podataka. Dakle, dupli elementi, da tako kažem, se brišu, kod skupova nema ponavljanja, kao i kod matematičkih skupova. Ako ovako jedan string konvertujete u skup, dobit ćete ovakav skup podataka, sva slova koja se pojavljuju u toj reči bez dupliranja i naravno ove praznine, odnosno jedan blanko karakter. Skupove možete kreirati na različite načine i ovdje imate naveden jedan primjer gdje se prolazi kroz for petlju, a elementi skupa su kvadrati i zvezda zvezda 2, to je i na kvadrat, kvadrati tih redom brojeva. Tako dobijemo kvadrate brojeva od 0 do 12 bez broja 12. Nad skupovima je moguće primijeniti relacijske operatore i važi sljedeće. Jednako jednako je jednakost nad skupovima, manje jednako izražava podskup, manje pravi podskup, veće jednako nadskup i strogo veće pravi nadskup. Python smješta podatke u skup
u proizvoljnom redosledu i ne uvek u redosledu koji ste vi postavili. Dakle, tu se vidi povezanost između matematičkog skupa i samog pojma skupa u Pythonu. Kod skupova nije važan redosled, već samo podaci koji ga čine. To znači da indeksiranje kod skupova nema smisla. Zato se ne može, na primjer, tražiti S od 0 za skup S. Operacije za rad sa skupovima su unija, presek, razlika, simetrična razlika i jeste u skupu. Relacija jeste u skupu, odnosno to bi bilo na relacija pripadanja, da li 3 pripada nekom skupu. Unija dva skupa, to su svi elementi koji se nalaze u oba skupa i unija ova dva skupa daće ovaj rezultat. Presek skupova, to su oni elementi koji su istovremeno i u jednom i u drugom skupu, pa zajednički za ova dva skupa bi bio 3. Razlika skupova, to su oni elementi koji se nalaze u prvom skupu, a ne nalaze u drugom. U ovom slučaju to su 1 i 2. Simetrična razlika, to su oni elementi koji se nalaze u A, ne nalaze u prvom, nalaze u drugom i koji se nalaze u drugom, a ne nalaze u prvom. Praktično, u matematičkom smislu to je kao kada samo isključite, ali tako, onaj presek iz skupova, odnosno izbacite zajedničke elemente. I ovo je provera da li 3 pripada ovom skupu. Ako pripada, vratit će vrednost tačno, ako ne pripada, vratit će vrednost netačno. To su operacije, dakle, sa skupovima. Ovde imamo jedan primer. Prvo imamo proveru da li su dva skupa jednaka. Kako ova dva skupa imaju iste vrednosti, vratit će za rezultat tačno. Onda ovdje imate 3 skupa koje su zadata na ovaj način višestrukom dodelom vrednosti. I ja ću sada ovdje navesti, odnosno objasniti vam šta rade ove dve metode, a sve ostale operacije koje sam već navela malo pre, neću objašnjavati, to ostavljam vama. Dakle, ono što je ovdje u ovom primjeru novo, to je ova metoda add, koja služi za dodavanje novog elementa u skup. Poziva se jednostavno kao i sve druge metode. Pišete prvo naziv skupa, tačka, metoda i element koji želite da dodate u skup. Nakon izvršenja ovog reda koda i prikazivanja skupa C, novi skup C imaće elemente 1, 2 i ovaj koji smo dodali, znači 1, 2 i 3. Ukoliko želite da uklonite neki element iz skupa, koristit ćete metodu discard, koja sada briše, odnosno odstranjuje iz skupa ovde prikazanu vrednost. Dakle, nakon izvršenja ovog dela koda, iz vašeg skupa C obrisat će se element 3. Na sljedećem slajdu imate još neke operacije koje sam ranije objasnila i još jednu metodu koja je vama u suštini već poznata. Radili smo je i ranije kod drugih složenih tipova promenljivih, to je clear, ona briše elemente iz skupa. Za sam kraj prezentacije ostala sam ovako jedan primjer koji pokazuje primjenu skupova. Ukoliko je potrebno da obrišete recimo duple elemente iz liste, vidite recimo primjer ispod, četvorka se pojavljuje na više mesta, jedinica isto, to možete učiniti ovako na jedan jednostavan način, takozvanom duplom konverzijom. Prvo, datu listu konvertujete u skup. Pomenuli smo da skup nema duple vrednosti i ovim ovdje delom izbrisat će se svi dupli elementi iz liste. Nakon toga taj skup vraćate ponovo u listu.
Kada odštampamo novu dobijenu listu, dobit ćemo ovakvu listu vrednosti. Dakle, u ovom videu naučili ste neke složene tipove promenljivih, dakle naučili ste rečnike, skupove i torke i prošli smo kroz par ovih laganih primjera. Do sledećeg videa, pozdrav!